Tukubatangira ntekaniza ikiererezi Hakitara TV. Thank you so much abakutondera hona hali mukali amaramba Julius Kyomwendo musajja mwiso mwe haba mwoli hamu n'abatumbya Benjamin omukongo weisuma ebintu okyali okunena mpora bakunyiriza bangambire garo halogenda goko niba kumasaja sajinga nuko kurana akasikini kakumeregera kati kandi wenda isana iwe ebintu mukulia obairoko wena oli mu state house iri kale ko manyiro bomezo bula state house nkabande meireyo mu state house nkabande meireyo SFC niyo yankwasira matayi yansika ya Torokia yomze nkamuga ihanti nkurugaho nyoka bampaka ine kurugai ichonka we oragamba kiwere nyarora Fredo no sagamba ni hararo uko kugambire bakantukya nimpure na kunyagamba ati Dora Life yengarukiremo kugenda kubona abo no musajja ambaire hali no musajja mukamuwenseno banturukia ebintu hati badogo hali Life eri hala state house omayata state house byokulia biba fogo yonka nyowe ekinyandisha biri President Museveni barana rura program enova abakusobola gimukya bamugambe ngundi kuno arana sa kunsindikira akasento bante kiranko mwezi ni bampage mitwaro nkatano we milioni just zimbeisho wabo kube bintu byonkoleere Uganda nabyo bingi kale nja mugamba baitati banzo rugesa idea ekyo kikunyimise sedi kikuzikwimisa abatazipereza bazireke enteka nzene kutekebwa mensimbi bara patrolling chicken bainenko kenungi ezikunura izamasa jugali genyini kandi baina na chipsi baina byokunywa byamasoda gone byokakwenda baitagira ne juice bakamana ne juice ina chapati enungi zile za class ina sumbusa ina mandazi ina byokunywa juice masoda buli kyo kyona byona bindi so ara factoring chicken akubuza kumusanga just enyuma ye kyombe keke kya Bunyoro Kitara Kingdom oba kye kyombe kitaho ba Stanbic Bank enyuma ha mukikobo no hali ojagende bakusavinga hagira abana bagira customer care mwana iwe Arafati kandi batasuma waboja bali smart abasikia bali smart abali bayonjo kandi chips zabo bobanulya chips usagambo baba ziteiremo oba giteka mu kirungoki wewe cyo nuko mu Arafati kankuhereze namba yesimu so dato muterere Arafa arone namba ende yogiranye yentagire ya Arafa kuba hairege ibiri banza barano indak deliver bakudelivery Arafa mutera namba yesimu 0 musanji mukaga 28 kinana na ina atanu na mwenda oja kuboyi na Arafat rolling chicken akuhereze nko kenungi nayo some arone no ya 0776 nabiri na munana kinana na ina atanu na mwenda then hamuna Hoima Resort Hotel aboko no ganzo buraro burungi atinka festive season eno wetungire wakantu akaira karungi ha Resort Hotel by na rooms za kabi kando sa kubokinga na family yao bodo bairo ino muntu wao kwenda kuba nawe no bookingo bwire bukyali ni mujane munyumirwa Christmas Hoima Resort Hotel by na restaurant nungi buffet yabweta nungi girebi kugire kirungi nolya no iguta niko kikali mayeti festive season eno abantu baleke kweririra baduga abantu beririra no gambo basente bali oba bali muzika nazo muko botungire emitwaro yawonkaniye wehema akabufari zote anyo Julius Nyerumya biro bino nkamara kwetegeza nabana bange nkabagamba kubangozere emitwaro 5% muinaho 10 ni definitely abo kubati mazene ngeri zikuntali bakugambire kino hatosanga omusaija nagenda kusasura fees kyonka enjara ni muruma okikenga agenje kusasura fees akujura kugwa mu motoka enjara ni emuri ku aro musajja omwa akora kolopingi oko bagira ikitebe kyabo kyalo musajja mukuru wa mani kolopingi ne yefe akabana abazembozi Julius nyine binte binyayegeremo yagamba omuntu nitabako iteka pressure ya mani omwana ite tukulire tusomere masomero agabona basome UPE ngu okwesanga
okora emitwaro 3 okweze zibakusasura kyonko omwana omuteire fulobeto okuwura nguno yesanga nanke simyogiteki musaire no yesanga ngu baino manya niye password ya bulikiro ngulero kankahindu no yesanga ngu omusara gwonka tigukusakusasura school fees z'omwana ali fulobeto no yesanga ngu sizo tamwegenda kuwani bakubanje sente nyingi kandi mukikalo kyokwata omwana ogwo kamuteeka oba sent nanka Bujumbura nanke nibageta bata senti Aloysius Saint Maka omwana ogwo yakole kyangu ebizamu obibani bija owa St Christina akole ebizamu bikusana no wananka byona tibyawukana oba for example mwana kusomera public ngu ebizamu bibani bija byona bibani bikoraki nibisana ngu jasigaba magezi go mwana no kuteka yo mutima gwo kwenda kusoma ekyo kiri yaho kyonka nyoka nkugambire kino abantu nyekira kubagambira omwana muteke mu isomero kusigikira hantahya yawe you understand aro mwana wobwisiki akagenda gakiyeyo bino bya bakadama yagenda ko mukiju cyo muharabu kukorobo akadama hato bwagenda nkagibazaho hato bwagenda inmosikese zibatunga emitwaro kienda bakinana aronda batunga aronda batunga nsanju omwana agenda muteka mu international school buli tamo mwana na sule milioni 2 fees hate ko requirements hato byarugireyo kuli mbu akadamu akabata kyasa kusustaining omwana mu isomero lino akasenteke ko kawiro kanda amazire myake kyonko omwana tamusomeseze n'okuturuka kikengere you understand hati omwana deka titukugamba nti omwana oleka omuherera but leka training beyond your measures beyond your capacity you understand omwana muteke mu isomero eri okusobora niko osobole kusigaza akasenta kakusa ku maintaininga omutindo gwawe family yawe kurora ngo bayiro savingire but ate sente zono zemaze tokusana ku savinga Julius kyonko kwendo omwana asome musomero ya babo kuba kurora wakabagambe na kusomera muri ya bei ngo buli muntu libatira class yawe otalibatira class ya Julius kyo mwendo abo kubobo ino mwana wa yakusomera St Jude nayo wawo kwenda kandi nekindi badi dogo kurora nyo kundora hano esente ni nyawazi kora no bumba nijja kuziha abana ninya abakozereki niwo banogera nikimanyisa boku ba kwa bukurungi nteka kuba ndi mu mezi otakayiro sente zo namba abantu bahere obatero fees banza wesemeze nkai wo muntu you understand bora tunge emitwaro tugeze nka 5 niba kubanje tugeze 5 fees dekagamba nti hatosigale utaina keweri mbati kugendo sasure fees bazo yezo naye wenyini wesemeze nko muntu oliye you understand barani babanja 5 sasura yo 15 atika nkugambire nakini iyo kimanyira ari abasajja baboda abo omusajja wa boda na atoba tugeze cyali na atoba omukaba gwa kumenda nko mutwaro na atoba takalire kuruganye nkya omutwaro bwaguhikya na gutwaro muka habako tabanza kuliya nayiwe nko omuntu soko oliye nibofuna amageza agakutekeza kolera bali you understand abo kuba niwo kuzikora araya gambiri ba boda no kwetaga mujye mubeganye ba boda ngo wakaba wao osanga nikikurubule motoka yano ngati kino gikolege no gakankieganye ngo boda go kumura ikarana wasiwasi abo kuba aina kuhemba mugaiga kamwe pikipiki ngo asoka na soroza orukumirukumi omaye kusoroza orukumirukumi kuikyo mutwa ngo atoko gwinagendo muka nagaruka na soroza orukumirukumi ezo zinagenda muza omugaiga ya mahire pikipiki atina atanga kusoroza ezo kunywa mu bara arabanda baneloni nawe nakusura yo neloni nyo wamaka nkugambira wa boda ezo zono takazisasure no kuzisasura loni emanyezi omukezo mugaiga banza wehe muoliye oyigute Julius busa kindu kyona kyokusakora otakalire kandi otaina tofuna nabo muntekereza yo nekikuru kurora obwomezi nibo bugaiga iyo ojja kwehanto kwenda kusemeza abanango kwenda kubasemeza bali ojjo ohemu ebiroire manya bya rusazi ojjo ohemu ebiroire manya byako aro mugaiga yafira akabaine dukali ya speya nakora bintu bingi nakanika biki omusajjoli
akafa ekyenda kikesiba Mr. Julius ekyenda kya Yezinga obuzabagalizi kasamusanyu nagura ekindazi n'omugaati nakwata n'akajuice oba amaizi nemba musanga Yezinga kyonka ina amamotoka mu park omo aine akamisa akafa ekyenda nikyo kya Yezinga ati gamba aromu isiki Kampala ko yafuire ijweri akafa Arusazi kyonka aina restaurant ato ina restaurant kyoko kufa Arusazi atogo no bwakufuwa tinsobora you can imagine abo akino werumye no sapo hiki akati toko kusobora nyo bado kukangugambire nyo bomezi wange mbwenda muno tikuli gamba kuba selfish but before I give money over to my kids to maya kusasura fees mbanza kwesemeza oina kwesemeza omuntu kandi nanye abasajja mukikenge mukiyege habo kuba nabana bo kuchwekera bad dog ojja kufa omale kufa byo byenyine byana nibyo bitunde ebintu byao okusanga ne byana ebyo bitalina byawe nabande swakuzanga batali bawo bitalina byawe kyonkango kubichwekera omukazi akagenda kuli yazara byana yabihando okusibo katuka mu yango gugwe byana kurolera musaigo omuntu ngo kwerumye njale ibanze kurumengu banzo baherezeze okulya ebintu ebyo nyomba gambire kandi Julius kinu kikugambira omukazi atakabaire mukakusiba isoke manya kujwara kurungi soka nawe yenyirize abo kuba niwo kwikara mu bantu aninyane center kuzikora niwo koreshe niwo kwikara mu bantu abantu bakurura omukazi akwikara omuntu hati nyonsompo mu isiki center na okwenda omukazi besoke ni mitwaro munana kuneri yawe ritsusu gamba ayo aramusajja unyarozere ati aramusajja ati tokuranka bine bya Christmas aramusajja unyarozere omukazi akuzoka kurungi kyonka miso omusajja osagamba mukozi wo mukazi really yo omanyire kuba no rubata no mukazi wawe baitu batamukubaramu but nyo wakiro mukazi azoka kubinyonzoka kurungi tonyumize kandi Julius kangambire halo kaika kunyirizo mukazi osana kweta nabagenda mugambe bigambo ebiholiko osana kunyiririza abandi nyenje byona biromo nyoto nyumize ebi mbanza kwefuwa wakagoye karungi mbanza kegulira omukazi nobora sansuka nobora no sansuka isoke barakusanga akiri nkutwara abasara marini kato basaulini tikuli kuba selfish batamazi bangali nyo wakukora sente suppose kuzegonde zamu ataro omuntu ndiwe nasokere kuzegonde zamu Misa nkyali bizenja kuterera nicho kurora ngo ogenda no kuata no kole bintu byao Julius no ikara no planningira abana Julius obani bakaya no kyahwera yoti abana ne bakwate ebisokute mangana abwe bintu byao kyonka Julius otagano yerumia ngo watobagoba kolerere no kolerera abana ogira bimara no mwezi osangira abana biholiko ngo basemeze obarekere ebintu itaka no babana alitunda ali watunda ge milioni 10 obajja customer kabagamba tubahe milioni 7 ngwa atokuongera mungwa yongera mungu ati tukuongera munkangire milioni 5 nguna yongera nali batanagenda hati bamara kuli batakagende byana bikagaruka omuka bikagamba bayitu emilioni 5 tukwenda kubagana buli muntu afune zayi atweze sentezi hato muguzini bakyane bamuterere simu ngulete sente hati bwajja nagamba akusigikire sente zo ngani mbaya milioni 5 5 nkazikosa sigairo nkaga na 5 nibugamba sente ntito bikibiki baitu zituhereze kalba tubadogo kimanyire kangambire kindi busaone kintu ekindi ekitamu ebisirani nke sente zotakolere irebe bintu ati kankweke kolera okuranka ebintu nke bya family nguba kwahire itaka in most cases tibiba munamugisa byo nsikirana tibiba munamugisa nyambrezera abasigazi bayingi ni babagwetera ebintu baitu babagweteire bakoraki babitunda bamare sente bakoraki bazirya tizabagasa zahuwa tizabagasa byona babyagenda bityo okikenga tibigira mu mugaso iwe tunulira batunulira nyo lusinso ko araba abasigazi bemanyire family zabo zikabarekera itamataka gakoto batundaga abaza natunda itaka nagura bajaji
ate wamara bajajo bani bagiba nayogera natundaho nagura ka primo aro mitsigazi wemanyira akayika yatunda itaka lyona lyaho yayombekere nakaju yamara nakaju nako yakatunda hati aroho neiba ono musajja wetu businzi no man is land giyona ono wifogo ntabazo mugenza yafuyi akatunde kyaro kyona yakitunda yakimaraho kyonko kufa kwayo kukamusuwaza buli muntu akahungu nabo Ruganda hali bayina kugenda kumuzika bayanga bagamba tibagenda kuzika itaka lyawe lyono bakalitunda hatiba muzika bakamuzika muzigati hali bakogeze ebintu akatandaro kara bakamutekano bati na abo kikabagamba boje nyinyi munetaka leka tumutekali ngo itaka lyona nuya baire netaka juka nuya ali mugwete abene babo basigaza akataka kayabatemeiro kadi kyonkali bakusa kuzika hatiwe yakwata lyona yalitunda yatundaga abakazi na basuwera buli kilo nasora kabazanya musiramu kanda togamba batundira kuswera abakazi kugenda kusemeza abayisiki na kwate milioni nasagyo mukazi tatunzege milioni 2 milioni nagyo mukazi na tunda yo Julius no wajaga ne mitwara 3 na kutemera akapachu ka mitwara 3 bora yombeke idi ni sawa ani ko kurorero muyayo mwaka gamba omusajja omwaka gamba timanyiro haya kitandikire akagamba werire sente zawe abana balikolezaabu abana balitera matafwali ola kali sente abana buzawo yalekeire ebyo gambere mabi kanda kaleka abana bayingi ola kachwali kodi businza batungiro ku mukenge obo mubalizo mukenge ora mungambira so ati nyonku bagambira owa boda leka kwemara muno ngosemeze omukazi ngosemeze muna abana bawe iwuta kwefuaho you understand otherwise oja ku developing ebiroi abantu abasajja badogo baina ma pressure baina pressure arusazi byona nibiyukama nkweraliikirira kwenda kusemeza abantu bokusemeza ni mosese tebakusima n'abaana bogamba ndi kusemeza nimozigeza kusanga no mulabo abandi tibali bawe bakusinga obwingi Julius abantu tibakusima omukazi wo kunyiriza okwenda azoke kurungi nyenja nankajja kumutwara mukikengere nganyira n'abasajja bakuja natere mpaka bageri yenyini makubura kayihaitaka Julius omukazi okusanga omukazi kyalete bamuteire embaga nekire kikenyine kiba muteire embaga manya bino byokuraga abantu manya bikibiki omwana naija namusimbira ekiyoma ati badogo buli ntakunyumiza story ya ba DJ aba DJ nyonyi na munywano wanga baitu biro nakabirugam buli yateraga obugenyi bine bikupangisa bidongo ni bagenda habugenyi hati omusigazo gwa akabyama n'abagole oragamba bayinga okero abagole okikengere ungu kandi nuba kumwegomba ingwa muterire gebizina byakwenda kurungi musana ngu ya mulese bike ba DJ hati juka mukabine byokweranga ebyo omugolo musaija akoraki ataha nasigara omukazi omukamu nasigara omukakuzina ebidongo babiki okengere tujja kubirora nasigara kuzina ebidongo hati aba DJ nibejovana ibaityo mubungu bwabakazi obumanyire ngwa bukuba muterire gekizina first aid toro ajaja baisiki sigwansimira ngwakaterere goli ngwambugenyi okengere so hati abakazi bataha mpemurani muno omusajja ateiremu akasente kaingi hamba nankabo obukutungo okukora obugenyi okurali twayin tujja hali tinkolekeza obugenyi bakora hali omusajja buteiremu akasente emotoka zijira hali kyonko mukazi tikikuuniza mu dakika ntito muno agenzera gigabireire tasakuwona biro bibiri mpemurani kandi ati kankugambire kino
abakazi abasajja baleme nabo kuikiri kunanka kugendera pressure kudomana muno kugendera pressure ya abakazi iyo kimanyira abasajja abakazi bakoze ensobi habo kuna muteka pressure ngo agenda amweyanjurira agenda amwerangire no wesanga tuba kwenda kukurora na kuikaza no wesanga omusajja cyali nagenda naliya loni abasajja bandi bakulya galoni zembaga you can imagine oli naliya loni ngage kuba kwenda kusemeza omukazi we naliya loni yembaga liyale Julius kankolekya family za abantu ezimu family empemurani nyo Julius nkehimba nyazaro omwana enda for example hati omukazi arugira mwange kyalere yazaro mwabo nyengi hati mukanyima omwana ngu omwana abo kuba omukazi azalire kuli nyina kugura embuzi example gyo giroro ngu nyina gura embuzi nibo bangarura omwana bansindikire no mukazi hati Julius age family male kuba eri nyinganizi already omwana ninyataga ni murorere omukazi ni nyamurorere ante abo bakaba ni bakulehesa habuka ati are ebiri mimirwa yaitu nkabanyoro nke for example obokola ensobi habuko oleha kandi barihembuzi okengere kyunkaro family zigamba it is okay nibabihweraho nibakulehesa bagamba lete abo kuba omwana azaliro kuli azaliro wabwe kuzaliwa ya like omukazi kurugana akagenda karurango omusaija taina abantu baramuyamba for example hati Julius osakuba obundo ino muzaire wa kamusindiko omuka obunda ali mucheke obundi ke kamusindiko mwabo mukazi kyonko kamweza buli kimu kiyona ani hakazaliro bo mukazi akagamba kusigikira hambere enu tituina muntu araba na kwasaganya ki aratuyamba kangendo omuka hasa buli kimu nkina hati kampabuze embuzi bayindaga yaki kusasura abo kuba kusasura omwana kusasura omwana ati kyaruga kusasura omwana obokuba no yeno omwana ogwo kumutwala olete milioni 2 omutwala ati omwana ogwo wenkuba nti amusasuire kale ajja kusigara taina omusayi gujja kuhinduka tugujja kwa guguli gwange ayibabokuba are ensonga ezindi ezibalina kenga abantu abamu because leka nkugambire baddo kale omwana omunyimire okenga ngabuko kwenda ansasule hati kale bwenkwanga nti amusasuire omwana ogwo okaikara nawe ngati ekikaki nakubakirugira mwagarukire muri ajja kubatwaire ekikaki yanyu niko kikumanyisa obwo badogara ebintu ebikumbihizaga muno hati nkajwere nkabihirwa muno hali omuzini kyoze ni beki kintu kiyakoze nkahure ikiniga muno kyoze beki kikurumizo mutwe nkanyo badu Julius abake ebintu bikira kurumana akakole kintu kiyekidoma by the way kankugambire it is only omusaija maybe atakawukanye na mukazi wa kagenda na abana atakusobora kukenga obuziba abasajja butukurabamu amukazi bako bagenzire n'abaana omuntu atakusakenge kintu nke you understand oba kale maybe omusajja ataina mwana aina omukazi abakazi abo bagenda nibakwata abaana bano bad dog niba bateekamu emitima embi yokunabo abaisebaba bazaire okikenga hati omukasajja omwana ogwo bolamukwase kipande ukagamba hati ngo ono amiru takiyali ise ngoli niwe ise ngo hati omusayi gujja kuhinduka you understand manya Julius no sango bunda amiri obunda baira ina ni kyakwasaganya kuli obundi nona kwasaganya kandi kankugambire na kino ekindi abakazi in most cases nibo bakusinga na kuteeka hembeera eyabasajja butaroleera abaana niko kikali okengere omukazi agenda nateeka hembeera eri enzibu muno no wesanga omusajja nebyabana byokubarorera nabireka abo nikirugire nka ha mukazi okenga hati niko kurorera nti omukazi ogwo abayimbageni ndo nagamba nti akwana kubahindura amabara habaki no tunge excitement yekintu ngekidomeki abana banu noborabo warugire mu musajja no wagenda mu musajja ondi
abaana tikijja kumanyisa nti ati tibakyali boli tibafokere boli omusayi guno ate kusobola kwatagana abakazi nnyo baruhanga ruhanga ono tindi suppose mujunana betale kindi Julius no abakazi nnyo muine bintu ebimukora no yenda hati Julius omukazi niwo kwawukana nawo kyaleero nagenda nafuna n'omusajja watandyendeze ngwabo kuba kwenda kurumya Julius nagenda naina n'omusajja obunda alaho takenga katabaire na choice yaje chonkabo kuba kwenda kurumya Julius ngwa murola ino musajja akumwenda no nikyo kimunera nekyacho zinibeki kwenda kurumya ngwa Amiri yagenda nona kumutera baito yeberwe ngwa Amiri aino chances nyingi zikufuna no mukazo murungi nakukira no abakazi I think ruhanga obunda abaira ali muna future ya amani ruhanga ino bwongo obuyateire mbakazo bwandemereke well that is the fact obabo kuba bakarye kijuma ne batulisize kijuma nike kituletezo buzibu oragamba babo kubanyo Julius tosako ngamba omukazi no yehimba no rugahano no manyanyi no musayija asibire kikomera kijwiro kamera ziroho blikyo kakwendo kikufuna Blekyo kakwendo kukirya esente bakuzikulekera muka no yehimba no gena no yenda omusajja kuvuga taxi oba akusika ekigi kya taxi ono no muleka hano no eke kiryaho osakusanga anto osakusanga kuno hali alimo omugaiga taina obusingi baitu nye kintu kyenkugamba kale borabo yahukaine noli habwaki ono bravo yahukaine nawo kale in most cases bahukana bwabubi mwahukaine kubifaine mukunga ine biki hata bakeke kiniga no yenda kitahiyamu abana habwaki nubanga ine yawe okutagira no musajja no gigaza mu bana habwaki ekyo nikyo oyeberwa ngoli muzaire w'umwana ogwo no borakorota no boragena mu iguru no boragaruka omwana wa Julius agenda kuhinduka omwana wange agenda kuhinduka ajja kusigara ino musayi gwange kandi nazira enanka abaisiki abakazi kamba sabe kintu kino bo kwawukana no mukasayija bamwawukaine kubi wagenda nekiniga kyawe n'abaana leka abaana bano kubatahiya mu ensonga zaawe no musayija you understand kuba abaana bano bali innocent tibaina musango busone kibamanyire leka kwenda kubatahiya hati ogeneroga ise wanyoga tahamubi ise wanyoga tamwenzi ise wanyoga mutali mwenda ise wanyoga tatabarolera okwenda omwana akulano bereba ise ojamu haisondi Julius nyowe haroma intekereza ningamboba intekereza za Afrika nize tutale bani abakuba Julius abajunguti batahabati okimanyire ngu nyowe nkamara nyina abonyikaroma nyinyontolereza muno nkamara kuroro mufirika nuwo muntu Julius for example inapate yo kuhagira na nyonyi napate inkuhagira kyonkosanga omufirika mugenzi wange oba Julius tulana no yende kintu kyo kwena na nyoni kyo nyende okimanyire no yenda ngu Julius boraba no genda kusama mpira na nyonyendo omupira oyebere ngu buli muntu ine kintu kya gwe nkubanta gwenda nondora kubi ni nkurora kubi ni nkunteka embera hakuba Julius ta kumpagira ta kwena mupira ngu kale for example nkuhagira United okuhagira Chelsea Julius abacha hagira Chelsea buli muntu agira intekereza buli muntu ina choice yeye ina choice yaye buli muntu ina choice yeye hati niono isango mukazi ngo omusayija mutabukire habo kuba mutabukire okuwenda mpaka muraba mutabukire no musayija nabana mpaka batabule banobo musayija ogwo kandi abakazi abamu abakazi 10 Julius tuinekizi botokora abasajja abo bakole embaga no gama musajja akozere embaga yehozere na loan Julius obufumbo bwabiro bino obomo mister okwesanga buli hamindi abasajja buli mbafumu no kankugambire no sango mukazi najana kusimba moirogo Julius nuwe na ku controlling ati kankugambire kin bad dog ha10 obufumbo kinana ha10 bona buli remote bona bali omusajja uno mujunana no Julius omusajja huliza muno omukazi anno gyaki mugamba we no musajja nakubihiriru nakitwalira no mukazi nagana twere Julius eri okimanyeni bageni ligamba babaki wanyirangire unkapura nsobi
are bisajje ebichwa rugambo mbakazi ati Julius tebesereza muni ngusangiza nonyegera mu omukazi wa bakuba yapoze kurwana nayo akuba yankwasire munde hari moti mbokimanyire badogo abagina ambazo nagamba kintu badogo nagamba ngo lero we ngo tuli suppose kwauka nabo kuba toli class za Julius obo oli mukunyegera are bisajje bimanyire bichwa rugambo mbakazi mubaza hano mu mbozi zanyu misa nikibitwaliro mukazi ngo abanywane mubayegane mubaza nikigenda nikibinyumizo musayi mukazi ogenda kurora Julius omukazi waye tagenda bad dog ntamanya Julius obutubako ntubaza nirigaza go kandi hati nyowe nyo kutekereza hansonga habwaki hati nyo tugeze nkabo akabaga nobere nkimanyire bigambo bikuruga haliba kunobera haliba yego niwo kutabura era yo basiga inya basajja kambaga ngo Julius ari okimanyire bagende ngatugende tuwenda abakazi ato mukazi ali kuwenda hati inya basajja kambaga buduraraga mukazi wo munywani wa watakwenda manya percentage kusinga omusajja ni wakusisa akutabura gonuko kita omubani mubaza ebigamba agenda nabitwalira omukazi nanyonyi no munywani wangu omukazi akaba nobere nagamba nabantu badogo gwakire sano kumuha obuto ntamanyire nsonga kyonka ntamanya gayo twabaga omukazi niturura kandi omukazi akutulugunya muno kyali waitu kandi naite nikituruma mugamba waitu omukazi nahekana akulekera omwana nakusibira omunju noika omusajja omukazi nakulekera omwana nagenda kuzina ebidongo hati nkaita abakyaliki kuba nikituruma no yisanga omukazi alesolo omusajja bakumukwana maiso gagayi mali Julius oli kyali wange kisakulema kitandu hati gayi wobusiru nabuyano nabutwara golengo bali dogagambire ngo omukazi ogwabakyota mweganye nyonyi na munywani wange kyonka hanyuma yayahukana n'omuntu ngo nibo yamanya omukanda akaba muziko nyonyi na munywani wange mukazi we akaba takunyenda kyonka kandi orojo runo rugenda n'urugambira omusajja hati mukazi we natekereza ngo nyonkusisa mukazi musajja wa sisa ibe omukazi yano batakunye nyokambagambire nyira abasajja abaloku borore oraraga mukazi wa munywani wa watakwenda in most cases zono munywani wawe abaine ebigambo byakugamba mukazi we mu grupo nimubaza mbozi z'abakazi banyo bakensonge kutalibaniza nabihimba nabitwalira musikazi obusumi bukusinga era nuko kikaba kandi tabitwara nsonge emu abaina mu neicumu bamukwasiremu atali kuonka alari moti abasajja bake bokurura mutauna umura avuge motoka murali asialingi okumura manyali muduka ntamanyali hali moti abakazi bakukora remote nyingi muno kugambira abasajja kumanya bala remote Julius osakuli base bigero mukazi na yivugaga motoka no mutemo gana amafuta na kana itoreta uneno no libase bigero nyonda bigere ate tugambenge seli remote ati ndibo barogeira habiyenju ntakugambe muri barogera no buhari nkakugamba ibarugeraho nkakugamba ekiyenju abakazi barugera habyenjo manyira abwaki benda ngo mukasajja yorobe buri senda mugamba yorobe uregera era abakazi abasajja bayingibo kankugaye badogo mukazi bali kuletera ekiyenju kiyangege ngokuruwa kuna kuletera obwenju nkabubi babarogera habyenju ari ntumalize tekaniza yaitweno aitekanza tukikolera Hoima Resort Hotel Hoima Resort Hotel baina oburaro burungi baina restaurant buffet nungi muno ina buli kimwe kyokulya kiona then baina health club baina gym nungi ine ebyume byakabi muno byone biri standard baina na sauna na steam byakabi muno actually health club ya Resort Hotel niye kyakizire iyo ino mukoro birthday party oinamanya meetings zobugenyi manya workshops muri NGOs mugwe workshops manya ba government mwine misomo Hoima Resort Hotel kandi baina na space kumara space kumara conference halls nyingi kurungezi kumara kurungi muno by the Hoima Resort Hotel bagirana nanga
bagira n'ekyuma kya massage entebe ya massage wikaramu ne ku massaging nkakorora ne kumiga wena waruga mu nteko hata abasajja batende byokubakwatirira ebyokubakwatira ate bokota kwende kyokukwatirira nojja noikara mu ntebe nekola buli kimu ate nikokurura ali tugendera ku maiso n'abantu bajja kuburwa emirimu haboko emirimu ate korwa ebyuma ate ba massage ate bakonde batakwenda kubakwatirira noikara mu ntebe nanyonko ndagura yo robot yange era kumalira ebindi byona kwa kale nendolerera chai ya bwangu mbagamba ali ebidole bimara buli kimu biri yalo munywani wange endaga kigura kina na service zone nguna chamasanyarazi ka switch nguna national water no wepimira no kumanya okwenda bwingi nguna obutagasi no wepimira no braira no braira no wepimira baitu boji kiezinga bakitundanga moyi mabiziri abana babina Kampala oko babiriyo Kampala abana babina Julius abana baina machine ezo derabo abana bo buisiki aba buisiki baina machine nkambo bazine aro buisiki we manyiragira buli kika baina machine aro moya bakwepimira ora rari angambire mbatenu eta nyendeno bwembani imporani nyenda ndaira muno ni yenu no pimao obumbani nyenda eina mwenke binywa na yagina obumbani nyenda yegemere moyeti na yagina aina bike babina Julius tubajukiza na Arafat Rolling Chicken mutozeho ali nyuma ya kyombeke kya Stanbic kyombeke kya Bunyoro Kitara Kingdom nho kumusanga Arafat Rolling yakwenye enkoko enungi then twina Wellness Beauty Center Wellness Beauty Center hata abasajja araho basajja bobura nabakazi baine ebisubisu baine ebisubisu orobusajja kuraba hantu weno esini yawe yonke kuzoka kubito weteka ukigita badogaro musikya kurabaho nugambo bampaya aine kishwe kikumurugarugamu nko kikali so ati twina ba Wellness Beauty Center ainya abaisiki bina bakwenda foundation abakwenda lipstick manya long lasting manya biki foundation zona kusikikira akala manya brown ba black manya buki ba Wellness Beauty Center no bali mukikubeke kya ekera ekyafinka ekikubeke ekyo no bali nko kubasanga bakuhereza ebintu bino byona baina bingi muno baina no busawo buno bwakabikabe bwabakazi bago kwenda perfume kwenda bigite birungi abakwetaga buno manya arobu nakabu cream bwabakazi bwakozobona aba Wellness Beauty Center abakazi okwenda kunyo rususuru wawe haromu baine baga izabana so akankuzomere namba yesimu batozeho kandi bano bakusubana nakokolera kigeta kusukikira akala yawo yo kwetaga abana ba Wellness Beauty Center okwenda kuba brown mu okwenda kuba nacho yawo kyona kyoka kwenda batere namba yesimu 0782 557 558 27 orundi 0774 ananemu 23 ojja kuba oina ba Wellness Beauty Center bali mukikubeke kya finke ekyo ekitamu Rapadiko alakolera so entekaniza ndikwetu tubaire ekiererezi Hakitara TV leka tuchetane sabite kuija mwikale kurungi mubaya Hakitara TV kwegesa kumanyisa